India na kan lagi di mo kay mahiro India na yam sola ka dani mo ichado ni mo si pot amal lay ko ado yaro da ba oil da ba thok to ganu ka de mai te isu nui na singi ba nui na hai di ba mayam hai la na hai lo ni lo geri ni tro lo ni ba nui na di ka pu tor ga ka pu na samai lo ngamani ga na khali do khalu no kana ponte ba ko ka shu ngamoy aduna akhoi ni sai lan si masin manaw ni na khoi na wa kan na hai da ba wa na ko asana phul mayam na army mayam na palon sa na ngak pa ni na suna khata mai kai na sanga attack to sia da kum to tek to ba moi le ndoi si kana no kuki le dung ngate ba ko army le duni asana phul le duni tro adu moi na kapthar kani adugi khalaga sum to wani moi mayam am to le tragadi masagi kuki gi khun mayam do di amade sanga su dum attack no to bo yai mai kai mayam ne sangba lu yai ba ko yai adu mai kai na shot to ngoi bu matam da ko aduna wakhal panaraga thawak to summi aduna army ko to ki ba yai CRPF ho ki ba yai adu BSF ho ki ba yai ko ga thanam ba yai ado nuina adu misi manung sida irang sa ke na khalaga di pulak mangmin na ne na chha tholi ba operation ji gi manung se operation sindu rai ji akoi na masi kamai dong tholi no ha ba do ha ya ge le mani magi post na ne ba ko ada akoi na sum yeng ba da ana sum khan bi wani ko oiram da ba di yai nan gi akoi program gi etek to nupi ta hat je ko mapuru ba har kanda nupi dro teng thar ki ba magi sindu namida sindu ta thuri da nadra adu gi sindu du gi lamando adu piri ni hari ne ko nangi sid lai ba thalaga nangi nawana puru ba hatar ko na puru bu lai do khanje hindu ji khalidra khaliba mayam do adu nang na ta ki ba nang na kap ki ba mayam do adu gi sindu du gi mamal ne piri sera ad mana dorong ga dai na ai khali na sai thamjage Bachari ba topic asiga mari laina na ihan han bawang se uza hemanta da lakjage uza hemanta hari ba khogi akhogi sigi operation sindur sina north east ki geopolitics da kari ahong ba kari changes kari effect lak kani habagi apprehension ga dilai uza sigi matang do jang tang thambi hoi ai du su ai khumjage aduga han bada operation sindur hari marko aduga masigi uziki langi pau ama laisi matang kaino khara sum thamam dragadi dala mo sum da lak point thone ko ai kitang sum kan tu jage akhoi masigi nualam dai haidi adre ahing mungai matung haitare pung ama khai ta ba sida indiana akhoi Pakistan da daiba phongna laibang aktani Pakistan gi army na moi loin ma to waktani ado POK da khar yawi ado den moi maru mafam mayam da yawi yaw phamji mafam mapan dani location mapan dani mapan da laiba terrorist ki singi magi training camp ado mayam sida missiles kapi ado hadi air attack tawi habani amrom da harga diko air attack tawi missile kapasi missile tare ka kapu wala moidong mande ko ne khanbada missile yam gani ado mafam du location du di only mapan khaktani hawan ala thodok tu da khoi indiana claim tawi moi humudra hena hat kre terrorist humudra hena hat kre hai ado simile adagi sagi Pakistan saure moi ko moi si akhoi khudan ba si moi na artillery na hale kai dagi LOC wangwada leiba khundari ba India gi misam myanmar ta khundaba sida moi na artillery kapsale ada misam tara shir ado kontra hen mana shoga hujik nei sini ko terrorism je ado sagi Pakistan da leiba terrorism gi manung da khwai dagi tamchi ba khalano hargadi Laskar-e toiba yauri Ajay-e Muhammad ki kamu yauri singsi Laskar-e toiba ki magi mujigi ki commander-in-chief oirise magi family ki mi tara shibda yauri sikal pham tawi sim hai ko aduga nuai taba thodo hagara India da yam nuai taba da khoi hek yengboda nuai taba yawi kaino kada lagi shiriba terrorist ne na hariba mayam do Pakistan na moi awang mathak ta hero amadong na moi si puroi bagi thoroma moi leikat bagi thoroma pangthoi ko Pakistan gi national flag asin na kup tana khotna toroga adu tawgi port am khawi madu makti khoisu egi yeng bada song bum pawi noi tabum jo pawi adu tawre do thawak amani terrorist na den gada bane adu gadi terrorist ka Pakistan gi government se ga moi military ga leinai ba mari do yam na khai shenge sima khoi khange ko sim tang jida simle adagidi ngasi ji
ahing nung yai da tau bani ngasi si cabinet pame yun cabinet pami lan gi orak pa ya pot mam khane ko lan ama any hoina ujiki indiana mi gi ngam khai man da sang ba ma moina yoga thama kangbu ma da attack tau ba hai ba se noi lan tau su yare hai ra indiana hari si la khoi laptop ta ba war ama hoi salai ra ban tau ra bane ko ada moi na pe ka pakhum du gi matung inna indiana kut thane ko akut hanne ba ready ni ujiki india ready le anytime ujiki india si ga pakistan ga war thok pa yai pakistan gi su khut halu na hai ko ada na moi su ngasi ahing halak pe yai ahing halak pe yai ama tau bi yai ada handu si moi na year attack na tor kadra kai tok tu no khoi khangam je ba ko smai tok na lei ada moi na halak pa khut tu gi mong yang ga lan thok pa thok ta ba hai ba si smai na lep kani ada di cabinet pham du khana re cabinet pham loir kan da khoi gi kano na india gi kano prime minister narendra modi na kano unai khoi person of India ko Dr. Ganogi khoi dot party murmur se ma unai pau tami ngarang e pot pau tami nga si cabinet ki den lepak si da oirak pa ya pot me amdu mana pau tami wa khne similar ko ado hayeng si all political party ki meeting kawi ada union home minister na shator wi ya na kali ano khoi ado ngasi sina prime minister na share lorga Masagi Pakistan ga lona badal lai ba state mayam sector sopa ya ba state mayam se state tare ni pan dai jing je masigi ka ro sing si semission sing ji kor ga meeting tawi taw da ba taw da mayam ma tawi ko sim le then atopa amana amuk masagi ka no se ngasi ji ka no ga Pakistan ga lona ba haidar ko moi gi yam kana khoi khang hador pa Gujarat pau yawi then atete mayam Rajasthan pau yawi si maseda flight se no cancel to trip am ta pahen de ko habdi uji no flight zone gi bong da lai any missile ma tharak pada palaga di kairaga di misam miyam sida wo port mayam lai bani na ko si ma lai adagi di si su le re adagi si la kan si da hauji aina sai si wari si ayam ba lo shale ka da yang nungai ta social media si da ko koi na to cha da ba wa ma hai adu ga den sum da pau mayam ma thagali india gi rafael jet kap thar re adagi jakanu gi jet ka sukoi ama kap thar re mig 29 kap thar re ga na pangau ri ho ko adu mta leiti adaki am ta leiti gain to di ko india gi security force ta asok pam ta leiti adu mayam na sanduk po se ma si to ko phai in khale ma si tawr da bani sim ai hainingi adagi aduga iroina na ngasi je pung mari dagi haure khoi nation gi wena pakthok pani khoi keno mo khoi kala tare defense ka mari le na ni ko tawri sindia mok dil tawi en manipur su tawi impal da tawi then bishampur tawi susampur tawi ko hom maya da ham kun hem da tawi ko yam chaw na tawi adi india si lang gi thorang tawre ha ba si sina mek senge ko chile sa question do lage ko question do lage pakistan ki missile se kilometer moisen sum khan bada lising manga phauki kilometer range tha ba ngabe moina ko aduna moina tharak pasi khoi manipur si yowi मैम खंबी तो से मिसाइल जी योई को मुझे तुम योई अदे देन न्यूक्लियर की मोई पावर लेबा नि अदुगा इंडिया का यंगना बदा मसागी कनो सिटी डिफेंस लाइन दा अटैक लाइन दा लिंक बदी इंडिया ने याम हेली मोई दकी को याम हेली अदुना मरम मोइरगा मोई गिदी इंडिया का लांच होना बाइसी अखुगी खाक pa yade ba ko khak pa yada banina aroi bi khulai thana ba moi tharang tawe aroi bi khulai kaino moi na ta pithibhi sa nuclear war thong na ba moi tawni nuclear war tawni hai nuclear bomb caption gani na moi tharang tawi any khujo khulai me ama aroi ba ge sina ro aina moi le pak to ki kaino na president na thoki ba su lekre ko sine ba is tawri aduna indiana ngasi satagi ba attack ngaragi hoki ba nongal da satagi attack to da civilian gi target hom da target to di number 1 number 2 atopa mana canada ngasi pakistan gi security force ki hom amata da attack to di missile kapti se aduna takodi malem gi pithibhi malem da leriba lepak sing si da pirisi india na satari ba se pakistan da sathaba nate terrorist na sathaba ni terrorist do kadare pakistan na sange pham ke lei haibu ki ingit ama pi bani sile aduna pakistan na kapakpa missile note is yowi
aduna aduna lan na si leipakta moina misal kam le ndo no sinda moina india ponba nung chu na nung chu misal na nung chu mudu ni ke sunu ponte ko moi kama moi dilare le ba ne ke sunu ponte ko india na moi yam hele sa ya ni ko moi to khro russia vauta ukraine da sinba thungna ba khoi bom ka no bom leite aduga misal ka no misal leite misal makhan mayam ma lei adu ma technology le je hai wani akhara le je bai wani aduga sinba thungna ta ka pakta full ta thugai ge gai jodi nuclear sin ta no leite ba ko aduna moina kapa ngambada target khara adum lanation toni karai to ha ban lansi indiana ngasagi kanosi water ising da tawi sing da kra way kai no aga indus water treaty da mana tawi se asa so bola lana ma tawi ni ko ising da asunda ya soko do ni tamna soko do ni mi mayam ising ta phangoi do ni then lo ho do ni si so bola na ma indiana tawi kai no mo to thok tu gi laman singi ni ko ani su poni ni tawi sina aduna pakistan da kura hange ha ko da missile na halak matam da asagi akhoi ni yeng to si akhoi communication line mayam si thadat na ba torok pa ma then asagi dam mayam ma akhoi sari ba mayam sing se mo ising thing dam mayam tawri sing je dam thugai na ba misal kapsalak pa ama then adagi di akhoi gi swaida lei ba development tawri mayam ama le dha je ko singba mayam se tawr khanda mathang kap pe ha be sakhot pa mayam lei ba mayam ar military installation mayam lei mayam se masida attack tawr khane ba ko ado manipur gi thoina wani ngai lite manipur de kai mete no je kai mete sakhot pa gi mangala ba phang da lam amani sem da lam amane ba ko ado na akhoi di swaida di kanna soi ado akhoi na sok to ji kai no ga da lai sa na thang ba polam mayam yoroi adagi petroleum production yoroi natra adu mayam sine ba ko ado ga akhoi na nungai ta ba pot amana ngasagi Siriguri gi mari corridor na mayam hainari ba second neck corridor se masi kilometer 10 kun mukte mana pais ado si bangladesh somdagi panau toraga panau thasalak pa ya ba pot amane ba ko moi antani dana anu terrorist kang laga thasanga gadi to khai ta phim da suna kanji kan tong da phim lei ne buji ko ado na sai ka danger ma oi ado ga north east moi ne attack to ba dum ngami ado na tawge har gadi to ngami exactly tawge Pakistan na tawbang ngami then adagi then tawdo si karigino haragadi tagi sokot pagi development ki amagi mayam le kada maduna India na sokada ba la khoi le ma tawda ne ko akhoi north study Assam khak mata na tai dadi India da sokada ba portion to leti yai ko ai haji je nagarin da pom thara ka jogino akhoi India da matu nam soi Manipur da bom le sing ma he ka jogino India da matu nam soi nata akhoi di mainland India hai ni akhoi di mainland na te na khoi longnari ni to kan soi si ne blai sing je ado notice ki oinadi kadore Assam da tawragadi khoi loi sok minane ko kaino sa na thangna pose am ta pusaloi sim khanga da ni thau thum pusaloi gas thum phang kaim ta khoi awa ba ta tengo doi ne ko si por si lebo sini ado Manipur da di Manipur sini ko usi lai se Manipur si oksan je ko yaw do si kai na kada akhoi gi uziki sida Manipur da Kanglup ki irang ama thui Kanglup ki irang se ai masi yam thuna lo san basu me khare khale diga da laifak sida akoi na uji India ga sawdai ba lan se akoi India re ko lan se akoi puna mangna sawl kadam ne kuki su moi India federal fire na tro India federal fire di India ga atopa le pa ka songar kanda moina atopa thabak ma tawba yate ba ko lan sida akoi myam mateng pang na hona ga da akoi masan uji hana ba gi matam oidi ko asabodi kaino tawga da pot ama mateng pang na ama suna thorang to su mena kali adu natana hoi security force lam lo kini takai padan lo kini le mako army lo kini ade then paramilitary force mam si lo kini bako ko sai thamoi ba thamdra ka da moi di nomoi su haidar ko kuki si nomoi su moi da le natra pick up pasu leke natra adu raga di maitei de attack tor kadra hai pot ama amuk lai no attack tor kadra moi pot tor kadra moi di maning ta bale ba kamu takalai bani na de koi demand mu honglo re koi di India da ana ai bani India na kal legi di moi kem hai roi India na yam sola ka de moi cha do ne ba mu si pot ama lai ko ado yaro da ba oil da ba thok to ganu ka de maitei su noi na singi ba noi na hai di ba mayam hai lan hai lo ni longgeri ni tro lo ni ba noi na di ka popi tor ka popi na samai lo ngamani ga na khali do khalo no kana ponte ba ko ka su ngamoi aduna akhoi ni sai lan si masin manau ni na khoi na wa kan na hai da ba wa na ba ko asana phul mayam na army mayam na palon sa na ngai ngak pani na suna khanda mai kaina sangaga attack to su ya da kum to hector bu da moi le do kanano kuki le do ngate ba ko army le do ni asara phul le do ne tro adu moi na kapthara kani
adugi khalaga sum to wani mui myam am ta le tagadi masagi kuki gi khun mayam dodi amade sangasu dum etek no to bu yai makai myam ne sangba bu yai ba ko yai adu makai ne ka shot to ngoi bu matam da ko aduna wakhal tanaraga thabak to summi aduna army ko thokki ba yai CRPF lo hokki ba yai adu BSF lo hokki ba yai ko ya ka thanam ba yai adu nuina adu misigi manung sida irang sa ke ne khalagadi pulap mangmin ne na sai to thamjagi. Okay. Thank you very much. 이 바봉도 문다당 막하자 타자게. 어자 그기 하이디 warsi full scale da thok kani habagi thajaba budi laitri hairi aduma pu karigumba attack sina kangkhat lagtana ko ja aikoi hai masida haidi karamba phibam da koi escalate tawdagi habisi gi matang sida ozagi motadi kari thambini uja hoje akhoi India gi sim thamgi ko koi kanada geo politics ta amugi yengba then adagi di sim matang de yengse ko ngasagi Iran na si kanan mayam le khangi Iran na si Muslim gi adumba mapang yamna kanba adumba kano ma lei lan mi de yamna kana lan gi yam kana khona jaba ka wo mane mo si ko adu kano ga Israel ga am kan tong aduna mo gi general hali Israel hali ko aduga then ateti makuk thongba mayam mo gi ko intelligence ki ama magi then adagi di thaina ma ga di hona mi nuclear side ne to gonda missile capsule laga adum attack to mayam ma le ko lan kaya thingna re adu lan sina maram oir kanda adum hojuk phawba adum mai position semnar ga roi de lan motif to roi le hai tar ko adu hadaki koi dingai da kairona ahogi moi masenji amo hai tar Iran ga Israel ga si lan aurai ba hai na so hai ja jani ko missile ka pa ma to mayam ma so matang tong re ko tong na bisi kaino sagi karoda ahogi kaino Iran halak pasi amukta da missile lising amagi mer kape ko missile lising ma maseda kana yor ni ko drone mayam yorni sai drone hai masa mathanta adum khoi sijaba hai tare mathanta bukhai jar sijaba adum mayam se khoi India do urdi madu kap khai ba ngam dong man de mi di kap khai re mi adum mayam ko adum mayam ina toraga Israel sida kap thare ni ado lani thokti tugai ni makko ado amaju khut ani na dam hai adum hali ko ado landi tongdi mo sikho natra aduna sisu samare sisu ngasi khoina ngarang khoigi kanguna kapuri kan da mi ju kurale hale ado den kuralak paisi mayam khami ramani khalak pada khoi tara shi ni ko ado den Indiana kapi missiles kapi je masi kan pham ko masi propaganda nati mi shi ni mo jar su mi shi ni ko mi yakhi um ko shi ni ko madu khoi lu ure be ba ko ji lu ma social media da lu le ma tani ase boina lu le ma tani ko adna khoi shi lanama khoi full scale war ma tawdra tawrodra ji animak se kano agar Pakistan ja khoi na sone no yati military to amna ga khoi ni yeng do che hadi Indian army dagi moi kamu si moina ta de ne khamjari ne mo ju ko adaga then India da le ba nuclear power si dagi khoi ni nuclear power he re na hai malin no si ai nuclear power si moina he re hen ma si khoi na bom sam le ka da moina bom sam kun de ado bom di amam thadar ani thadar lo bi de ni ko lo bete ar power si moida ma to na le ya hai ado moi gi lan mi sing da Indian army si thoi ta ti adum anytime mo attack adum tawunga mi sang bunga mi ma tawunga mi adum haraga lai sine ko ado khodi lai sida mi ge khura halak ba halagi ba khutuna soidana parliament house haladi India lan torodra yes sumi ko or na tagana civilian casualty am tama da yaro ko India lan torodra dum tokada ar modi lai gadra sine ko tawri se ji ye ko yo sagi hanan hawai gi kero me am da ko khangre ahogi kano da surgical strike ena to surgical strike si oidi si di padaba pona lan torbo po amane se ko ure ko lani si to se adagi then sai water treaty kano in this water treaty do suspend of racing ko sumo me amari then uji dam torga turel baru turen kra adum isim kedo thamisi ne ko si India si harakti sawe pende makaro aduna sumba lanba haduna another kind of woman ko ado lan se kare Indiana lan torge kan lan to yati
ko magi Pakistan na mana halaiba magi langi nesar dugi matungina lepkane ko ado den hoji kawan joge bu lebak mayam mana US su dungai Russia su dungai China su dungai he prithvi gi leriba lebak mayam sina adum hauna binisi appeal tawi lebak ani mo ngarga lebiu kopi mo tawi tongna no kona no no na bade se adum haini adum ko ado sagi yengbe di kaino ko mo di yang tuidi sagi geopolitics service ne ko Pakistan da kanana tonga India ki matik me handan ga de ha posh ko ado India si kamai torga akoi bapangan si hapsal laga China si kamai mo kamai mai por se kra handan ngom ga de ga si yengi ne ko China na mai kulai me ama sari ba kulai me am ti sang yeng na ba ko gi ai go da le ba kulai se noi ki o se India ra sin ka da ne ko kanana se Pakistan ki thu de gi Pakistan ma de post du moina pasha laga India ra kapa ka da China ki kulai ni khang ni China si pang kal le si male mi le pa me am khang do tra adu gi da mo thorang torga ngai le ba po na ma ne ko China na Pakistan si he na dum na lowi maram di kai ga ka da sagi moi military equipment mayam sing se China de gi le ko adu India di China de gi le di Lady, Europe countries in the labor, Russia labor, smite on labor never come. Aduna, smiley. Aduna, war say, war sigiman the trip among Sangaboko, Lalu Itikis and Sangaboko, Hosika Dogebu, Americana, no account Ganico, eh, no Kulaishi water, see a quitting no net, Lupas, Wakatani, Wiggy and a pig in the lands again, she have to do, she goes what man, she may have a Togosico. And then some money, Russia Gisuko, no war to the European Siwali, Sanaga, no counter toner with the Mokta, a quitting Kulai, Professor Yulupasu. She only may have managed to toner with Mamse, I'm going to toner. Then France knows it, a quitting music, a refill synergy, another Mayama, can tolerate. Hoi ka demand to lay na to aduna lan si akoi machine di thokna da ba adu marengi mayam sin to lan thok phim da le ko adu ai nam ta bi hai ngi si da asagi Pakistan na karigino terrorist sin si asuk nam na lum da lo si karigino Kashmir gi su si da siniko ai nga si pakhung oina salam gi ai pakhung di phong ko karino har kan da asagi moise hoi India the terrorist ni hai wane ko Pokshi army ne Pokshi war ne tos Pakistan army ne sang laga lagi Kashmir lan to ko ti yati na Pakistan army ne sem Pakistan army ne nek pa mayam torga lan to hon bare ba Manipur da cookie proxies war ai khang re ai madu ta ga ai matasi matang ka di palor ko adu man nation mayam ma ko je khoi no uye ko adu na moi ada tlaiba India da etik torga moi ada harau ri se moi Pokshi army ni ko terrorism je India ra terrorist hai wani Pakistan army ne ko moina khulai piraga shell piraga ni lem piri ni mayam piri training piri ni loi tori ne ko aduna hoje akhoi terrorist ka sona ba hai se aduna Pakistan ka ga sai hai duri ko ai Pakistan ki ada shiri ba mayam terrorist mayam sing do akhoi national flag ko pini ko pung tholi ni na pung tholi ne ko shini aduna akhoi se India se hojikti akhoi punna hai tare ko loin hai tare Kukira Nagara adagden Maiteira or tagana Biharira habsi litana India punba solidarity utpaki tangai fadabalai adu akhoi punna khusen mam tangai fadabalai ene kan gat ko anna karin nati mishail ama kapak matamda adum yobu lepangni then adagidi moina Pakistan kapeba mishail khudima India na kasu kapeba ngamo loim kapeba mo ko nglo na balai bangni na adu mafam kharda moigi kanogi S400 kumba then atedi de khoi mishail defense system khraduna adum kapeba ngini ko Manipur du kai legi moina ha mishail mu kin posna tina tro kan to pote ba aduna akhoi swaidari awabe ngaktani kaino ka akhoi nira sabani natra India na piraga nira sabani Delhi gi mieng makhata leibani natra gamen semok to semani semaloi torijini natra akhoi ni basidan to gati akhoi ju wakhala ma khanba ya ko ani basi akhoi ni le changli ba pili ba leibani na India na lan torga akhoi lebaksin lan torka da akhoi na sani adagi employment thabak tawr mam jina torob yam phangni ga na khanba du di ba ko khalaning di aduna kwai laiba pambai 진작 좀 이빨 땅다 봐. 아이기 레이비 인콜 마사도 한감도 좀 답이 고 사라 핸드는 뭐또 혹시나 아이스마 하이제. 오케이. 그래서 말은 당가 탔세게 하이리버 오퍼레이션 신두르 하이버시마 신두르 하이세 was is based on Hindus 네바. 힌두 mayum palaba nupising na maraiba the number do ko 신두르 하이라 강내예바. 아도 나칼라마롬다 마기 significance wakhalda sun khala ini. 하이버디
ꯊꯨ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛꯁꯤꯅ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯕꯥꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯟꯒꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯊꯣꯜꯂꯤꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯊꯣꯜꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯈꯤꯔꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯩꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯍꯜꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯏꯇꯦꯛꯇꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯅ ꯇꯦꯡꯊꯥꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔꯁꯤ ꯅꯝꯃꯤꯗꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔ ꯇꯩꯊꯣꯛꯏꯗꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔꯗꯨꯒꯤ ꯂꯃꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦ ꯀꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯜꯂꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯋꯥꯅ ꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯗꯨ ꯂꯥꯏꯗꯨ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯤꯡ ꯈꯜꯂꯤꯗꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯅ ꯇꯩꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯪꯅ ꯀꯞꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯜꯅꯦ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯦꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ